jedan dobar vikend u hotelu Meteor, putuje u Bosnu i Hercegovinu, a nosi ju Dragan Šljivić. Čestitamo, Dragan. Drugo mjesto, srebrnu medalju i putovanje u hotel Jadran u Seget osvaja Ana Milošević iz Srbije. Zlatna medalja, veliki kofer noževa, ono što šefu treba, veliki pokal, ostaje u Makarskoj. Damir Tomaš, pobjednik Ikera 4. 2018. Čestitamo. I naravno Damir će negdje putovat, on će malo susjedni, on će let na selo Herceg. Okay,